buah-buahan kita diambil sama Bang Mamet, Om. Waduh, itu buah-buahan buat lamaran malah diambil lagi. Kacau ini. Wadidaw, keren banget rumah King Kong. Pasang alarm. Waduh, kacau nih. Jangan sampai dia ngejar deh. Ayo lari aja deh. Hei. Bang Mamet nekat banget ya ngambil buah-buahan rumah King Kong. Oh, belum tahu aja dia kalau King Kong ngamuk. Yamet Kudashi. Itu Bang Mamet ngapain lari-lari? Kenceng amat lagi. Hehehe. Woi Bang Mamet, tunggu Bang. Jangan ambil buah-buahan itu. Buat lamaran tuh Bang, woi. Tolong ada King Kong. Tolong ada King Kong. Tolong. Jangan lari lo Bang. Awas aja kalau ketangkep lo Bang. Bang Mamet dikejar-kejar King Kongnya, tolongin ya. Jangan lari-lari, Min. Iya, Nya juga udah tahu. Tadi Bang Dorman WA ke Nya. Biarin aja tuh Bang Mamet dikejar King Kong. Siapa suruh dia ngambil buah-buahan punya Om King Kong. Makanya jangan suka mengambil hak orang lain. Woi, sekarang lo rasain nih palu keadilan. Makanya jangan suka nyolong milik orang lain lo. Maafin Aye, Om. Aye janji gak bakal nyolong lagi, Om. Jangan laporin Aye ke KPK ya, Om. Aye janji, Om. Sumpah deh.